Getu kwa bita gutithia kidogo. Yes. You see, tena na titeneo siori. There's a time motor vehicles were very few in this country. Especially guta corona gari cia second. There's a time this country do gaguri gari ati ya kurehe ino anyita. The second hand vehicles you would have bought ni ogure kuri mundu wagurite loko. Mundu wagurite njeru. Yes. Ihi agakihuthira anga. Yes. Akwenderie rokari. Na icio mundu akenderio akoragwo ya serious dialogue. You see na watu koma ciori. Yes. Bara itirari njega. It's very horrible. Horrible, more than horrible. You can gari ici cikire kindu gitwa affordability. Is ya mati hasura no ni hasura. Na cio koro ugo cietagwo cia Dubai. Yes. Cia mutumba. Na gari ici cieto cia Dubai ri. Cioka na the Nissan Sunny ri aguragirwa fare. Ere akona. And the Toyota Corolla Night. Night. Ya no Dubai cia gweka atia. Gukira. The ex somewhere cars. Yes. No utanali. Wakora mundu agurite fae jero ya Marshalls. Na mundu agurite fae yo yanduka. Yes. Acio matiari andu ogua. Na nwaigwa kiwa atiri ngari no de sapisa giro kuru. Gogo. Liana yokulia kwa Marshalls Kaunange Street. There was a big Marshall's service center. Hali aliri. Henyo baito maendeleo wanawake. Not many people know it. Just by the Giothe Institute. Loita Street. Yes. Haune hoyali. Wana fai. Ukona terio sio ni warugo. Yoka service. Morovi. Leuna kwa mesi ya ruogori. Tibare nyige. Sia inara nativu otuekaneti weru. Aka break the myth ya kura gari na dina uga family da uga bari. Yes. Kuri omwe tu akoragwo family oni wathire Nyairobi na akigia motoka. Yes. Na ti bikafu akeria bikafu. Bikafu re. Bikafu ni wona gone icembe. Liawe. Kafuda kawira. Kafuda kawira. It's multi-purpose. Ora maita mara megi bikafu yoka gesa yoka akuwira kindu ta makara marashinirwo. Kandalofa. But there are people who would buy a Volvo. Yes. Volvo is a very luxury car. Volvo. Kana Mercedes. Acio matiari aige. Mercedes ri. Actually rugongo na ndende kai kanini ri. Ere ariunga ko nenge aria murubanjindo. It was a KX something. I remember it. A very long one. Na Mercedes cia kona bathia. Cia goka nayo. Togotiakere tin. Gotiare tin tine bathia. Emunene eka bathio. Otika mutange. Akamodhoni ariteo ya bathia. Yeah, I know it. Ndambe didikana ya JJ. Yes. Nado mafo tia munori. Nderefani ahingura kamera. Dimokuwete. Leo. Acokia bathia. Yes. Niguo. Nderefani no communicate na ke. Nakire duraku. Leo mesiere asera gone relatives mengari. They were very few. Very few. And the news of that visitor coming would spread faster than the social media ages behind. Wanado. Memugude go makawe. Osio ne batia. He wa Madalena ni acererwo. Wa Madalena re ure ndari hari yari. Ai. Eno ethi yakwa wa Rebeka. Na ndirakwira you see the relatives acio nao ni mari passion muno na andu aria matiga rugo muno, so they would visit them. So ni mamenya nginya guka na ngai ni kuramahe gangster point. Yes. Ni kuramongerera ke gangster point. Messi seragwo ni mundu wina ngari ona kwi baratha ya cibu ni maheagwo handu. Yes. Na matiagiagwo ona kanithari ni metagia ngatho
na magetikirwo na ihenya tondu andu acio no maretwo thoko arabe agithomo. Yes. Wa Madelina you gaitwitira your brother uliokora kule KCB. Yes. Uliokora kwa East African Bag and Cordage. Uliokora kwa EMS Speed Post. Because there was something. You see on the mugese yo narrative wanyu wa gari ri ona mwakorwo mugunda. That was your cue. No gari kuingira kwanyu mwe mugunda ri. Yes. Ni nyinyi wote munatokea. Tona thoguo ni aramenya you cannot concentrate. You can't. You cannot. Umenyeri wa mbere gari ya mwitana ya mwitanira. Yes. No kuriuka Curious on Lucas ya itura. No menyete ni aria mari gari na oni mendete honi. Wa Madelina. Pipi. Ndaigua mutokai. Ndakimenya munene guku. Yo no gekorio we brought wera we. Na wakuta guokuoi. No. Wala tale mulu wanyukwa. Yuri okora wa Standard Chartered. He ni ogithaithagiria mutu uyu oi. Umenya uri okunginye? Okunginyira. And you know, give it up to the good old days. Tondu ra macera gicagi na ngari ri, buti ni yakoro ihunitio wega. Ndogia cerire mucie na ngari yuke moko matheri. Ana. Ni ngari ekuwe kindu mbu na ti kindu ni indo. Ni indo. Ya igoro buti ugu muona indo cia ushumi. Yes. Na Ibrahim Supermarket. Kero wa Maritha. Ko taleria wa Madelina indo ici. Ya oi wa hei ka ideka. Ne ude. Isni cia icio kunengera wa Rebeka. Kakuni gamuri wa akari. Akana koreka ndeka ndikite. Wa Susi. Kwa karaja kuri andu. Kau niko kao. They were specially packed. Nyacia pako kuringana uria makua andu nori. The uniform. But the common denominator is they would come loaded. Yes. Gari. Kuna sasa wewe. Icoke nungiere giura kugua we. Mucoke mwetekiri hezi yakuna tuli tumwambe murike theini. We cia na ite cia na tari le tari lexi nyomo we. Muigire ku we kifaroka. This is life now. This is it. Some of us got inspirations to buy vehicles from those experiences. Na ni wake nagio na maandiko macio muno tondu riri. Yes. Nu amenyaga biga kurotho guo ni ari ngari. Yes. Ndangimwitikiria mwike oguo. Muhutie hao. Muya tikiriria kuigura gacio kehoka igoro ha ka AC. Na kuirora na icicie. Na mugakia matawa. Kwani mwetagirwo tiko Adiko. Takiri matawa. Makamenokio. Meno. You know, you have never seen anything as bright as that. We gwatira. We gwatira na rokurwa kuinaini yo. Kemore. You see, you would have a sense of ownership. Matukoma umere gari yo gupako hanyuja. Yes. Na because you wanyu ni dedicate gata itha. Amororie mweci na cia muci ucio. Mukaigira kamukinya buroti. Na mugacoka. Ngoi ukona kwanja gwi mubuteti-ini wanyu ukuitwo ni ngari. Yes. Na andu hau uhoi guthima guru. Ati mubuteti ucio ndure in contact naguo. Wake na muno ikihara mahuti ma. Magiri cia. Kaiba. Paulo. Haya ninyo mukuetwo. Mwatwarwo ku. Mungetho Nairobi. Mwaruragia Nairobi. Ni mukumenya guthi Nairobi. Tutoro ni andiko. Igucoka. Ugacoka mwekirwo riu kindu gitoho riri economic burden. Mugithame mugurire thoguo teo.
Nitegathama amona mutereire mathaa. It's supposed to be in motion. Etiuria cia andu. Cionia cia andu. Ani mwino ke waru. Onake ndangiathura gukuo. Yes. Ona mukari wo gatrano yo ni tharo cio wi ngongo. Ona le gari ndaigua. Let me tell you. Usiarero mucie ni mu andu mena ngari. Mugendi kwanja wa kurara. Na kamuhumukia wira wa mugunda. Yes. To thiko icio igire gutia ruta wira wa mugunda. Ana. Yes. Ni muikaria hugane mumuheaga story mukamukenia. And you know that would momentarily change your cuisine. Mutiare ya muno indo cia mugunda. Matuko maumeri. Iyo ndia kira guo no jogo eri ruwa ukuniriku jai no neria and those people who would give you those kind of privileges tia thoguo munini na mukuru acio gati wa watu anana wa thoguo. Those were primarily your uncles from your mother's side. Your mom hair leeway. You know they will beat you up without asking for any permission. Paternal relatives. Will not let you trample on their car seats. Okay, huta ya gari how. But your uncles would spoil you. Yes. Leke maigere. The one mutia huta. Kwa jo gusi hando ya murango ati. Bana. Wherever you go ni kumiona weja. Yo mione. Ayo so gukigusia basi. Era ikomira wana motetu.